Kukaita kambere sibitari ya Meru level 5 ni bwethitio uthinji bwa mulito yo mongo kana spinal surgery utungata bwa bwethitio na njira yo kinyaniria akere mwandiki munene wa madaktari ndene ya county ya Meru Moses Buyania awete sibitari ya county ya Meru ni thirite kibwethirwa mutungata yo kinyaniria utungata ndene ya county ya Meru ende mwankathai mishara yo nonkeweta na mbere ucirerwa utugikare aina riboti Twina gikeno muno na itukwira antu betu na rwa tukumbi kuthithia surgery cia mugongo kaira twita spinal surgery nkingo mugongo ni migambo ya daktari Gacheri uria ni murungamiri wa sibitari nene ya Meru level 5 akiuga ni gikeno kiribu ni untu bwa kuthinja kana gucugurikira mwajwari na thina ya mwindindi kana uniki nkingo riri ita ria mbere buru sibitari ije gututira mwajita uju na surgery imwe iria twathithia narua imtu uniki nkingo antu bakaunika nkingo baga inya mwire jumbe inya gwita kioro maumako jau jonde ja kethwa jate kubwa kijana omwe ya accident arare neo ya bodaboda na unika nkingo na nande utokwaria recovery na itogwetekia agokira na nenja daktari Gacheri agitarire thina iria bethirite baikurukira ukanyumene ni wagubo tungata tabu akiuga kaingi no kabaratumaga aje kungi mbere yawo tutiromba kuthithia surgery si turatuma antu mwanka Kenyatta National Hospital na jaria maingi tuginya mtu athirwa na accident au mia mugongo ibatika tembere bakinyana aria Kenyatta National Hospital na jaria maingi tuketha twina outcome nthuku antu baketha bena paralysis kwetha batene inya maguru njara na mantu jaja wantu bature inya gutumira wheelchair ende narwa tukuthithia spinal surgery ijiri tontu twina specialist beto surgeons rotere rungi tugitegera miaka 10 utungata bogi mwa mwire buri kwene gukirithirikari cia matura tukiaria na Moses Buyania uria ni mwandiki munene wa kiama kia Union of Clinic Officers ja county ya Meru nethirite agitarire jamwe wega jara bonete mukari aketha wengwa akia involved itwetha tukiumba kwa address ni nzira ciangwa ira kwenda tumbite kwithira infrastructure igiakwa muno na ikiumba kwithira iki address somehow ni nzira kwithira irio tumbite kwa na counties iki concentrate much na twetha kwina so many dispensaries kwina so many health centers tumbite kwithira kwa ndene ya Meru County before devolution ICU area Nairobi. That was a service ona mtu kwa ICU kangathimo for referral to Nairobi, but currently twina such services around itukuona nya surgery zimwe ikomba gwethe kibikithika at level 5 utaure gutikiega gitima uwi Buyania no gite kigina kiria kirekagirwa kiri thirikari cia matura kaingi giting'anaga gutungatira rwangi ruru ugima bwa mwingi kiri kugura ndawa cia kung'ana na kuria mishara aritu ngugi ba rwangi ru counties itena that capacity ya kwethira iki address health needs completely. The other day tuthikirite our chief officer na ure basesete bakona ndawa ira tukwenda kenda chumba kwetha iri enough then ya county it is 1 billion lakini batina that capacity ya kwetha bakiallocate that 1 billion ya kura just dawa peke yake tubati kwalilia and we have to ensure that kwina payment of salaries ire on the iketha ni uchokia ritibangu gi Nairobi nara kutina challenges cia kuria mishara it is better mwankara to build the capacity ya counties kwetha tina enough resources ya kwetha iba kumba kukita needs tio na bakaithiwa kumba itha ku develop the health sector. Kiripotera Ntito cia Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare.